الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mahuli mga gosbogbog kapag-agama. Muna mga yaw ko kamapan kanyo sin natahala ako. Sabab sin dito ako ha Grand Mosque on. Asa nasihat day sabab sin puas Maghrib pa wakto isa. Nati ko kay ngatan nyo lang di din layo. Din dito ha pasubulong ngayon, harap mari. Alhamdulillah nakasampay mari kanyo. Alawang kasalamatan. Mga yaw ko kamapan kanyo sin pagkatahala ko ito. Jarin ya mga jamaah berhormat. Yari nakita nyo behaon ha hikarwa. Ang po patayan sin bulan Ramadan. Mauno-uno nakatutan yung bulan Ramadan. Mauno-uno na yung pag-akad tanyo. Alam simpilay room, pilay adlaw. Habulan Ramadan. Unin pang nanaman tanyo. Hapagiman tanyo. Simong baha. Intuyo tanyo mag-ibadat patuhan. Di maran baha yung pagbasa tanyo sin Al-Quran. Di maran baha yung pagpataod tanyo sin pagjikir, pagtumtum patuhan tanyo Rabbul Alamin. Di adining kahalan tanyo. Halaw man simbulan Ramadan ini. Magsibu baha iwan sin kahalan sin kita ni. Hapilay bulan 5 bayaon atawa di. Bangsaw pa magsibu, baba aun pa pilay adlaw. Pindahon tanyo yung kahalan tanyo. Pilay adlaw rakuman. Masuok na mamaid kato tanyo yung bulan Ramadan. Ayaw tanyo lukpason inhang karong amuin dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala bangkaw nakapag-ibadat halom sin hang karong yan sa kaula-ula di ada kaw sin nakapag-ibadat halom sin hangibubulan. Hangibubulan magkulang maglawi kawaluan tag 2 pakawalan tag 4 katahon. Nahati ko baha mahang na rin kato tanyo makaabot kapangumulan kawaluan katahon. Akal na imbayta sin junjungan tanyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'maru ummati ma bayna 60 wa 70. Impangumulan dakuman sin ummat ko Nabi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam haantara dakuman sin kaanuman pagkapituan katahon. Nabangaon din kato tanyo miabot na kapituan katahon pagsukuro ka pa Allah subhanahu wa ta'ala kal na inyan bonus na kay mo sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Bangkitan yung bihaon, imumul, kaanuman katahon, di ta kaingatan pagpuas sing 2 tahon, ara kalamanaykud na kitarihadon. Di ta kaingatan, bang mabot pa kapituan katahon imumul ta. Ang kanya to, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatkala man, tikang niya ng sikin niya patas si mimbar, imamin siya. Ang buong dengan mga yaminan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, رغم أنف رجل أدرك رمضان فلم يغفر له. Kalugian hambuk manus ya ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin iabutan sin bulan Ramadan wala na ampun sin Allah subhanahu wa ta'ala parudusahan. Hatinya bilang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam din mga salugi-lugi na manus ya. Nagbak simbulan Ramadan, nakaabot habulan Ramadan mahuli wala na ampun sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin parudusahan hingga nakakuha na sa bulan Ramadan. Pila rin kato tanyo nag-aangan-angan sin tahon law, sin tahon 5 bay. Ang waktu panaiwan sin kita nyo magbuka. Panaiwan sin kita nyo magjamaa, sin tahon 5 bay yaon, nagtarawi. Sumakawa walil asapus syadid. Hawno na sila bihawon kailo. Yat na nakauna na rahmat sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin.
Naingkitan nyo, nag-angan-angan, simbulan Sya'ban, nangin dua apa Tuhan, ya Allah papagbaka kami man simbulan Ramadan. Na ayaw tanyo lupason, yari na kita nyo bihaon, nagbaki man simbulan Ramadan. Ayaw kita nyo magrida, tumaykod na sadya bulan Ramadan. Hari mamaak, maampun sintuhan tanyo Rabbul Alamin, parudusahan kasaan tanyo. Ay magtawat, in hukuman niya wajib. Wajib pakatan, sibu'da, kanabihan karasulan, labi awla yung biakatu tani. Wajib yung pagpangayo kaampunan patuhan tanyo Rabbul Alamin. Bang wajib hakanabihan karasulan labi awla biakatu tani. Aun din kato tanyo magpakahinang dusa na pula patuhan tanyo Rabbul Alamin. Dusa sa pula at pasyara sintuhan tanyo Rabbul Alamin. Biadiin hantangan si pagtawad. Bangkaw nakahinang parudusahan, dakula pamahasot si mahating di Allah. Upamahan niya doon sa zina. In zina, bang dihilan maana, hawahasa at dayiqo. Hati niya, makipot. In pagbahasahon zina, bang hawahasa. Kagdalil si mga ulama ng hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tusalli ayaw kaulong nga sumambahayang wa anta zunatun. Bang kau nagtatahansin ihi. Ayaw ko sumambah yang ginagas ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalna bang kau nagtatahansin ihi, halawng kakipot kau, naguus-us sadya kau. Ang kanyat ito yung mga ulama in pagbahasa un zina habahasa makipot. Bang hasyara in zina وَضْعُ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأَةٍ فِي قُبُلِهَا بِغَيْرِ نِكَاحٍ شَرْعِيٍّ. Pagbutan, sin tamparasa, sin usog maun pa tamparasa sin babae, habukun halal kawin. Kaya ingatan niya to sing kita nyo kata. Imano siya bang sa nakalanggal hukuman zina, nakalanggal sa sin had, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Impardusahan na hinang niya, kaya punishment amuin tiutat sintuhan tanyo Rabbul Alamin aun tuod subay hibantang hukuman kanya dendi hawabaw singgumi. Bang mga sara constitution criminal case yato. Aun wajib had subay hibantang hukuman kanya dendi hawabaw singgumi. Jari niya paggawayroon parinta Islam, di katok tani. Wayroon makakaus, makajari, mag-implement sin syariah sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imano siya nakatulaga mo pagkakahinang sa kulaat diyan na sin zina. Uno in mapatot niya hinangon. Magto ka siya paqadi pasyara, patawma as singkauman, paimam sin masjid. Mamayta, magpabantang siya hukuman, bantang niya ko haddaz zina, atawakan hitapok niyang parudusahan niya magtawat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inakisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, idra'ul hudud bisyubuhat. Wa fi riwayatin, idra'ul hudud ala al-muslimina bisyubuhat. Tahalaan niyo, galantangan niyo, yung pagbantang had, at niya punishment. Hama nga sila nakahinang dusa, amuin aun tiututat, punishment sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasabab sin uno, hasabab sin pagbahasahun subuhat. In subuhat dan dito, muna-muna rin di katutan yung wayrong parinta Islam, kaisa. Kamarwan niya, subay bang hiwantang in hukuman sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hata umiskin, labi awla hiwantang hata urayahan. Narita nyo tumahinang imbihat to. Bang wayroon parinta Islam. Di tanyo mahinang imbihat to bang wayroon sundalo muslimin. Amo natin pagbahasa kung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, syubuhat. Bang biyantan tapamiskin suway labi awla, hibantang, anak dayahan. Anak sin nakura.
Subay ang kaadilan biasin pagpaadil sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang kanya to in hadis makhzumiyah. Yagamahan sin junjungan tanyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In Usama ibn Zaid. Adapted sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anna imra'atan makhzumiyah saraqat. Amok babae dan habang sa makhzumi. Anak dato. Nanakaw siya. Di mana nagbisara imbaw maas niya kan Usama ibn Zaid nung niya daha kuno magbisarin Rasul sallallahu alaihi wasallam ayun ta saun ta di na pabantangan hukuman inya ungkal na anak sin nakura hakaman makaluman bantangan hukuman uturan 5 ayun ta hanggatus unta di mana nagbisara in Usama ibn Zaid para Rasul sallallahu alaihi wasallam diugalan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atashba haddan min hududillah ya Usama uno manapaat ka uri hipabanta min had sinallahu subhanahu wa ta'ala ya kaulong ni Usama ang pananagsabdan Rasul sallallahu alaihi wasallam innama ahlaka alladhina qablakum bunal to din nakajuljana hama nga sila manusia nakauna rin kaniyo ida saraka fihim asy-syarifu taraku bang manakaw rin kanwin tao barkanan hamasa nakaunad to taraku pasarang nila di nila bantangan hukuman wa ida saraka fihim ad-dha'ifu aqamu alayhi al-had na bang isab manakaw rin kanila in tao miskin bantangan nila magtoy hukuman ang panasyapahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wayyam Allah ibut patuhan tanyo Rabbul alamin law anna Fatimah bint Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha ibut patuhan lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam bang hini Fatimah anak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam anak hi Muhammad nanakaw uturan ko rin 5 atin nasuway ang kaadilan hangkan di ma-implement way parinta Islam way sundalo Muslim way roon kaadilan so unan hinangon sin tao nakatulaga maun pajarinatuz zina nakahinang sin parakala zina yaon mamayta siya pa barangay mga nakazina atawaon inhinangon niya magtawbat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala salugay impardusahan niya wala si mampay panapura sin hula itapok ngeng inwajib ka niya hitapok ngeng pardusahan niya to magtawbat siya pa tuhan tanyo Rabbul alamin magtawbat sin pagtawbat matutuod imma'iz kay nga tanda sin kamukatan imma'iz iwan sin Ghamidi biasin nalimpal hasahihul Bukhari imma'iz nakahinang sinpag kahinang zina muhsan siya kakapaghula labay paghula miyadto sa Rasul sallallahu alaihi wasallam min akhin ya Rasulullah tahhirni ya Rasulullah lalong niya sutsiha ako in akhin Rasul sallallahu alaihi wasallam kalmaiz wayhak irji fastaghfirillah in kalima wayhak lang sin Imam al-Hasan al-Basri amun kiyabtang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan maiz mga kato uno isabin kay mo yan wayhak uno kay mo yan irji fastaghfirillah ignaka umat tu pagtawbat na sadya ko patuhan amoyat tin agi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan maiz piyawa ni maiz pag ganyan sila halong masjid simuok kanya Rasulullah subsiha ako iyan sa sin Nabi wayhak uno kay mo yan ignaka umat tu pagtawbat na sadya ko patuhan may tayat to manhaj sin Rasul sallallahu alaihi wasallam unim manhaj pagbahasahon niya idra'ul hudud bisyubuhat tahalaan nyo yung pagbantang hukuman hasabab sin subuhat hanggang riwayat imyan din kan Ibn Abbas imyan din Rasul sallallahu alaihi wasallam la'allaka qabbalta ya Ma'iz arakala isablong niya ya Ma'iz mga nasyong musadya kayon tabi adakuman abuk riwayat la'allaka lamastahu arakala mga kiulinan mo sadya, wala mo na jina. Tapi ayaw. Ang kanyat to siya lang niya, iyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iruje fastaghfirillah. Igna kaw matto, tapukan nendo sa mo, pagtawat na sadya kaw patuhan. Libot-libot biya ni Ma'ij doon ako sin masjid. Bang mga bahasa sin kabataan biyaw, di lang niya mapakali. Nagbing siya. Lang niya, ya Rasulullah tahirun eh. Ya Rasulullah, sutsiha ako. Biyamong, biyalikan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wayhak, kalimat rahmah. Kung sin Imam Hasan al-Basri. Unuin kayo mo yan.
Ignaba kau matupagtawat na dya kau patuhan. Ambok riwayat, amun hikarwa baliknya, dengan Ibnu Abbas na, imianin Rasul sallallahu alaihi wasallam dimaak. Ipapahamot insimod sin Ma'iz, arakala ambak kasin alak doon kaniya, nahilo siya. Di niya kaingatan, bang uno yung bibis saranya. Sa mabintao nahilo, bis sarawibidda. Hiyamot sinambok sahabat, long niya Rasulullah, wayrong bakkas sin alak doon ka Ma'iz. Igna kolong niya matu, tapukan din doon sa mo, pagtawat na dyan ko patuhan. Nagbihin na isa, bihikato. Bihadto ra. Imiyanin Rasul sallallahu alaihi wasallam, araw kayong riwayat, arakala, mga, wala mo ba siya nasuok, mga kiaulinan mo sa dyan, mga terms yung kamataang biha, o mga long ka, ginpaisanda, buwero muratod sa mga nakawa, ikaupat man, imiyan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, abihi junun, bukod na ba inilong sin nabi ni Himaid inirupang, nalawa hasayuri niya kay nga tambang unim pagbisa inimbisa niya ini. Sab kita ni rahmat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab kaya ingatan sin nabi in punishment in had hata muhsan. Tao kana paghula atawa kan labay paghula balu bituanan nakalanggal sin hukuman zina rajamun. Biya sin hadis din kan Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu imianin Rasul sallallahu alaihi wasallam khudu anni kawaan nyo kako, inakasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kawaan nyo kako. Inunin ni pagkakawa. Kadanzalallahu lahum sabilan. Na nagpaturon ng Tuhan kanyo Rabbul Alamin. Ayat baita aturan sara. As-sayyibu bis-sayyib. In kakapaghula, iban sinlaway paghula. Ar-rajmu. Rajamun. Wal-bikru bil-bikr. In subul, iban simbudyang wala nakalaway paghula. Jaldu mi'atin wa nafyu'am. Lubakon makahanggatos wanafyu'am paigon dahil hahula piyag lubakan kanya halam sinhang katahon di sa pabalikon mo. Rahmat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam may ta niya nakaupat kag balik-balikan iya suwim Ma'iz. Sabab Ma'izbat imparakala zinabu kullabay hasuy-suy. Mafruq intao nakapagzina siya fi halatain. Al-iqraru amun manghimun nakon siya pagin hawabaran niya haalupan sin sara in siya nakapagzina. Biasin hinang sin Ma'iz iwan kami diya. In hikarwa niya asyuhud. Subay aun upat saksi usog Muslim mahardika. Bangwayron di tay maun sin sara. Di maisbat inhambuk tauyan matanto in siya nakapagzina. May tayat to subay bihat to. Pagparihala sin kamarwan. Mahal ka hapamandang sin Islam in pagparihala sin kamarwan sin tao. Ang kanya to bang aong nanuhuma hambok tao. Nagzina misan niya pakita bang mayroon saksi upat di tay maun sin sara. Mabilang sa kadif tao manunuhuma. Ang pembaita sin Quranul Karim pajliduhunna 80 jalda in tao manuhuma. Hatao beriman, nag-iiman pa Tuhan, tihumanya inya unlong nga nagzina, bisan pakita sin dua mata niya. Tatkala walam yakun lahum arba'ata syuhada, wayruun upat saksi. Marani pasara fajliduhunna 80 jalda. Lubakan nyo kawalwan lubak. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Ayaw nyo na tayo maing panaksi niya sa lama-lama wa ulaika humul fasiqun. Hiukum sila sin sara sin Tuhan kanyo Rabbul Alamin, tao fasiq. Ibalik na kan Ma'iz, balik na kita magtupasyahada, mga umpawak. Ikaupat na ni Nabi Abihi Junun, bukun na ba ini rupang Himaid ini? Inagi si mga sahabat, ya Rasulullah, yung pagkakilala mo, pagkatao Himaid, intak day sab, in pikulan niya, bukun day sab sa mga laong tanalawa, hasayo. Pag nakaupat na siya, nagbalik-balik pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagdaak in Nabi, ipaparajam Himaid. Piara siapa Harra? In Harra bidayatul Madinah. Bidayah al-Madinah. Artinya boundary susuran na pa Madinah. Dito siapa kalutan. Doon man tilo Himaid. Na Himaid usog dakula. Apahon. Kasi mga ulama
riwayat di salong niya magsuot rida niya. Ang sabi bang kita niyo mag-ihram, ang sa ni pagtapista niyo izar di hawakan tanyo, iban sini pagsablay tanyo maripa awakatan niyo 2 taon. Di salong niya magsuot sila mo ni pagsasablay maripa awakan, nagtatapis-tapis sa sabihan. Usog dakula imaids, usog lakong lumon. Doon man si Arya jam si mga kasahabatan, kaya sakitan ni Maids. Wala siya nga tayo magtuyo. Kaya sakitan siya. Namapahon tao masandal, nakakuha siya rin ha, lungagyat. Dimakan siya. Iapas siya sa mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, titilo simba to. Inhi Abdullah ibn Unais isab, namura haunta, nagdarago ko bunta. Na ino-ino siya bihan, may taon hambuk usog, dimarakan. Iapas si mga kasahabatan titilo simba to. Insimod, pahangan-angan, sin Abdullah ibn Unais, tao mangiini, hangkan ini iapas. Inhinang niya riyak niya matubihan. Ang panyakyak kalising buko punta, inhimaids. Miyatay. Simampay pa Rasul sallallahu alaihi wasallam in kahalan. Hi Abu Nu'aym, nagbayta pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, nung niya Rasulullah inhimaids bi'ayni. Nakakuha along nga rin halumag, dimakan. Kita niyo rahmat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rahmat sin agama Islam. Inluag sin kaampunan sin kahanta niyo Rabbul Alamin. Sa may ta pagtawat himaid pagtawat matutuod patuhanta niyo Rabbul Alamin. Kunin aki sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hala taraku bang baha isab piasaran niyo na himaid. Wala niyo na yapas naman mattu. Tani rahmat misal pasaw pa may hukuman ataw zanil muhsan. Tao kakapaghula, makalanggal hukuman zina. Rajamun sensuwa ito mapatay. Inhimaiz nakakuha din halo, yadlungakan kaniya. Imiyan din Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rahmat sin Rasulullah, rahmat sin agama Islam. Hala taruku, bang baha isa binaki sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yasaran nyo na himaiz. Wala nyo na yapas matupyatay. Lakad taba tawbatan tan tutuod in himaiz nakapagtawbat sin pagtawbat matutuod in usimat bayna ahlil Madinah tila wasi'athum. Bang bihari hataw Madinah in pagtawbat himaiz mamarahin na kaniyo, makainihan na kaniyo. Ay bima'an in pagtawbat himaiz ibn Anas radiyallahu anhu, pagtawbat matutuod patuhan tanyo Rabbul Alamin. Isuren ka to tanyo makakausmat to pasara, mamayta, magpabantang hukuman sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala a'lam. Napagdaway sara, parinta Islam, timitundog, di hawla tanyo, ayaw na kumat to pa mga Saudi. Mag-announce ka, mamayta, ka rin tapukanin kaiban mo. Tapukanin dusa mo, biyasin hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kamaid, iyan siya. Wayhak. Unuin kayo mo yan. Iruji fastagfirillah. Igna ka umat to pagtawbat masadya ka patuhan. Bukon ka inakisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa. Ingkatan umat ko, mamaapon, aampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala yung paradusahan. Illa al-mujahirun. Malainkan yung mga silamano siya, amuin mujahir. Im mujahir, amuin magbansag, sinahinang niya dosa. Magpanuy-suy sindu sa nahinang niya. Sa mayta, hawak to kau himinang do sa patuhan tanyo Rabbul Alamin, tiyapok sin Allah subhanahu wa ta'ala paradusahan. Hawak to room. Sa kalipag wakto adlaw mayta, hipanuy-suy mo pa yung paradusahan na hinang mo. Sinubos na tiyapok kay mo sintuhan tanyo Rabbul Alamin. Bukod na tulong tawajibin suway ko mamayta, magsapamang parinta Islam, matto ko pa mga barmiyong. Ato ko kamurad, aggasyalong tayo Prime Minister. Ang mo, Prime Minister na inako nakalanggal, dusabi ay bantang niya ko bukon wajibin suway ko matto kami. Inwajib kayo mo, itapok imparudusahan mo, ayaw mo panuisuya. Inwajib kayo mo, magtawbat ka pa Allah subhanahu wa ta'ala, magsusun na parudusahan na hinang mo. Amo yatin wajib. Nababayari ka to taming bulan Ramadan. Kanday nakisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar lahu. Kalugian hambuk manus yabutan simbulan Ramadan, wala na ampun sin Allah subhanahu wa ta'ala parudusahan niya sa hingga nakakuha na sa bulan Ramadan. Nati ko wayron deng hang katauring kato taniyo.
imma baya malugi. Isa ni magbibisnis yaw ning kabayaan niya, untung lawas adya katan. Nay mag-iibadat suway ra isang bihat. Ing kabayaan sing kita nyo bariman, nag-iiman pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin untung katan. Bukun hat karayawan, tumba sirihil sintuhan, hapag puasa ta, inaya amot ta. Bukun hat karayawan, tumba sirihil sintuhan, hapag tarawih ta, hapag tahajjud ta, hapag sarak ka ta, hapag pabuka ta, hapag kata ng malibadat ta. Inhangad hulat sing kita nyo katan, rida kaampunan sintuhan ta nyo Rabbul Alamin. Misal na isang timao din ang malibadat ta nyo, bang wala kita nyo karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala na ampunin parudusahan sing kita nyo. Wallahu ta'ala a'la wa alam bangunin susungon ta nyo adlaw akhirat. Ang panikasod ta nyo, pasuluka sintuhan. Inhikadawhat ta nyo, sing kaampunan sintuhan, apabila na please na to in Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila naayu tanyo intuhan tanyo Rabbul Alamin sintibayhu an ibadat paghinamon tanyo. Apabila naayu tanyo intuhan tanyo Rabbul Alamin jumjung tanyo simanggop kita nyo hakatan parudusahan manahot maaslag na hinang sing kita niyo. Sarat dakuman in hinamon. Sa laggo sarat simpagpangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala subay magpakananam pagsusun inlong pangatayan tan. Asubo-asubohon tan yung ginhawaran tan. Lukay ko na hababaw umi, pila dosanen na hinang. Pakahinang ako sa kula, siwi-siwi, impang asubo. Magpakananam daw ha, pagsusun inlong pangatayan ko, asa kahaba o kuubos, huminang parudusahan, huminang sinliangan sintuhan at awaway. Magpakananam dawaha pagsusun inlang pangatayan ko. Asa kahaba ako di tumunay sindiakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangsaw pamari pagkasubo-subo kong tanyo bin hawabaran tanyo. In rahmat sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Hawala pa kaw imiyan utuhan ko ampuna ako. Utuhan ko maapa ako. Wala pa kaw miyungat bihat ko. Hat sadya na kananam pagsusun inlang pangatayan mo. Bistahon na pagtawbat kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis fi marawahul Baihaqi. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nadamu tawbah. Impagsusun halong pangatayan sin ipon sin Allah. Bang mayta siya nakahinang sin dusap yang langan sin Tuhan. Bang mayta siya wala nakatunay sin diakan sin Tuhan nakananam siya pagsusun. Sa hinggam yakad, muligid, napakpak, hamatan niya inluha, hakal na sin pagsusun, sindusa na hinang na, bistahun na kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala pagtawad. Ta'an yung rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bistahun na pagtawad, wala pa ko imiyan niya, Allah ampuna ako. Wala pa ko nakapag-istigpar, hakaw nagsusun. Nakananam susun. Ilong pamatayan mo. Impagsusun mo yan to haparudusahan na hinang mo. Tada sinyaon yung pag-iman iwan ka buka pa Allah subhanahu wa ta'ala halong pamatayan mo. Pag-uwas mo magsusun subay ikaw manghimon nakon. Aminun tanyo patuhan. Indusa na hinang tanyo. Ya Allah, ipon mo ako. Nakahinang dusap yang langan. Nakahinang dusa rakula. Tiyay na ko indusa na hinang ko. Sababin ako ipon mo malamma. Magkaraog sin hawa nafsu. Bang di mo ako ampunon niya Allah, Yusupin mangampun sin parudusahan ko. Bang bukon tupot ikaw. Narenga sababyat to, bawa yari pakato tanyo yung bulan Ramadan. Aung pawakto tanyo, ando, magtuyo kita nyo magpataod, sin pag-ibadat, sin pagpangayo, kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Habang man, ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala, katang parudusahan tanyo manahot maaslab, asupaya rin kita nyo makalamod hajumlahan, sin mga mano siya piagbahasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa lugi-lugi na mano siya piagbak ng bulan Ramadan, wala na ampun sin Allah subhanahu wa ta'ala, imparudusahan niya. Bang man ampunon sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin, imparudusahan tanyo katan. O nini kitab-kitab na sulat ko, karihilan ko restad sidri, yari, hukuman sin pagjikir, ibang pagsalawat, hautan sin sambahayang tarawih. Yan. Yan rin doon mga kadalil-dalil. Subhanakallah bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta
nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.